Rũcinĩ rwa mũthenya wa Jumaine, o nĩguo maũndũ marokete duka-inĩ cia Ololunga. Aikari makĩrũrũngana na kũhinga barabara ya Narok-Bomet magĩtetia kũhagũka kwa ũgitĩri thutha wa mũrangĩri ũmwe wa ũtukũ gũtharĩkĩrwo na kũragwo. Hapa Ololunga tumechoka sana, tunauliwa kila siku, familia zetu wanauliwa bila hatia na si ati ni pesa wanataka. Lakini leo tumekaa kufight haki yetu. Tunataka serikali jitoe pia watusaidie. Si kama wananchi tumefanya ile tunawezana nayo. Hapa hivi tuko na kila kitu, tuko na police station. Si wenyewe tumeamua kujituma sababu tumeona hili kitu ambayo itatutatiza kesho na sasa hizi hatuna amani. Jirani yangu wawili wamekatwa. Leo tena kuna watchman amekatwa pale Ololunga na jamaa mwingine mmoja. Leo tuko hapa kwa sababu tukiendelea kunyamaza hivi ndio itakuwa ikikuwa kila siku. Kwa ihinda rĩa makĩria ma mathaa mana, mĩhang'o ithararĩte barabara-inĩ ĩno na kũhinyĩrĩria maabitha a borithi kũhamũrithia mũingĩ ũyũ na kũmahũra na ndogo ya gũita maithori nĩguo mahingũre barabara. Kuna mlinzi mmoja aliuawa na kuna jamaa mwingine alijeruhiwa akakimbizwa hospitali. So kitu cha kwanza ningependa kusema ni kwamba ni jambo la kusikitikia na ningependa kupeana pole zangu kwa jamii ya Ololunga. Mwĩkũĩrwo ũmwe nĩ aikĩtio ngono nĩ borithi kũrũmĩrĩra gĩko gĩkĩ. Komishona wa kaunti ĩno agĩikia ihoya kũrĩ mũingĩ kũnyitanĩra na borithi gũkinyĩrana na ekinaĩ arĩa makoretwo makĩmagagia. Shirikiane, maana kisirani hawezi kutusaidia, ni kutafuta njia ya kujua ni nini imesababisha kifo ya huyu mchungaji ambaye alikuwa ni mlinzi wa usiku. Mutusaidie kuchunguza hii maneno mpaka tufikie kiini chake, ni nani hawa, ni wakina nani wanahusika na kitendo kama hicho. Maafitha a borithi makĩhingũra barabara ĩno ya Narok-Bomet na mĩhang'o gũcokereria. Mwĩhoko wa mũingĩ wa gũkũ Ololunga nĩ atĩ makaya mao nĩ megwĩkĩrĩrwo na magacĩrithĩrio ũgitĩri na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.